Kakasi Hills Autonomous District Council hak arpoi terik nailur arah jar arpuar kalau me kejingelang bat kiklik nong sensyar ke bahap apa-apa usam jongka council. Bat kini kejingelang dak bagi sur kelasi mekarai bandawa nak sorkar jela bagade ban penmi ya notification. Ban pen bet maino ban pen terekam ya ke CRPC bat ke CPC hak jela berok gawe. Ya kini kejingelang la peniat Chief Executive Member ke KHADC ubat Titus Starwell Khan. Ha kebalidan rengkat undang elam kaliang persya ubat pencengan NCM, ki Executive Member ke KHADC, ki MDC, ki CM, ki Sordar, ki Rang Bashnong, bat ki Wekiwei. Habekren begidang patai kubor ubat Titus Starwell Khan, ulong baga jengelang kalarai ban pat daga jengtok syaka sorkar jela. Baga di ban penmi saka waipat ke notification ban pentrekam ya ke CRPC, bat ke CPC hak jela berokawai. Bat ban kedausai baik ki mokot duma ke biakun hapadeng gireu luam dari bantian bisharbet dagi District Council Court. Ubat Titus Starwell Khan ulong baka notification jong sorkar jela ke pemerintah kamlong ke basai bat ki babuan ki doni ke jing syaptiang. Kumtala da ke sorkar jela kamngat ke jing dawa ki kini nong sensyar keledap penpawa ke jingelang bakin penmi upat ba ban persyajur ya ke sorkar. Wei ba ngamcip kene ngamut banong bakal akut namar kini kita start ya interpret dia terus ngiruk interpretation cunga ada ngong kene kelalong siam wong we are simplify it ngapat ngong you are complicated it kau nona si bon ke interpretation ke ban bo yang ni hak cengat ke besar kai ba hakis ni por barok ke bersaban ladingi ba kene notification kan terekam. Jadi kata-kata ke cingsang kuat ban keren suka ban rai dan nilai dah rai kula sebuna kalong ke negara yang suka ban kalong unanimous. Mah di ni MDC ru ndai tangka executive committee ngalong unanimous. Mentangi wan sekiklik nong sensaru kalong unanimous. Nyinang pan prasa keleng di institution nak ban pengklan ya kena cingela cumi persa ya kenika notification. Kidang kuat ya ke jing pentela, kidang kuat ya ke notification ke bakam syai, ban exclude, lani ban pelaj bet, ya ki district council court ba kumjuk ru ya ke jurisdiction, ke badehi jong ke tribal areas, dehi badang hap ya po ki district council court. Ba kumjuk ru halau ke tu ke isu ke bedai ba ke jing transfer ki case na po ki district council court nak po ki district court syaki district council court ru ke deban long ke basyai kata di ka jing kuat jungi mentah kalong ba ke deban long ke basyai hi ba ki kes barok ki ba dehi ki kes ki ba deban hap hi po district council court ke deban don ka notification ke basyai nang ba ka num don ka no ke jing interpret lani ke jing sutu bakla lani ke jing pendon kam bakla hadin habut namar lada ka ja komta kamut lada ka ja ba ki kes barok kimpoi syu support district council court kabamut hi baki kut kijungi ngilahapan khang namar kuni notification kum baka pau la ban interpret beka haki babun ki banta nata ka daw ngis ngau hi bakat kum kani ka jenglang ka bangi kenduk banta kasni ka ai men si mengi lai i ka rai ka jongki baki ong hi bati banda wai ka sota ban penthamai ya kini ka notification lai i bamene ba nakaliang ki kli rusia ki la ong bet balada ja baka sarkar kam sngap ki ong bangi kloi wat ban penmi ya ki paj ba haki lagi jong hima ban persya ya kini jeng le sota kata di garai ke jongki ka pat de garai ke jongi ndai ka de jeng pensungu ke jongki meneh apa ke jeng pi ka jing artatin kalong gani la pensai do meneh kalong ba hoi ka sarkar ka ong ba ki district council court kin terikam kum baju tre ka RPC ru kanum terikam ka CPC ru kanum terikam hendrai ka ka bangi artatin menta kalong ba habat trial lagi kes menta lada UPI mo la register ka kes hapo polis upai ka kes sakut nakut lada ka de ka criminal na ka de ka civil lada habala de convert ya ka power jong ka section CRPC CPC kamut kiyach kaman klem ong hang tu notification ba pe kani ka kes apa yang tribal trial ka district council court kami te kum kata tele sila sayo kim refer ki kes telah kim refer ka kes kamu itu ki kes ki poi sadu high court tendal apoi high court pak penbun kam kai ki pai ba nama ki hak wan biang padeha po district council court kata ka dei ka ba ngingim kwat te ban pencenjari pai ba penjang ka dei balong syai de kamu la syai ki kes ki babun
lada kari ferbak na high court ka phak biang se district council court menu ba jenjar ta jenjar pai ba ta ka daw ngi ong ba ka di bandon ka ba syai de ka segregation ka ba syai hang ni ba ki queer si ki ba de pedang tribal criminal na gi civil case ki ban poi be cha district council court ta di ka jing kwa jong ni nre ya kata ka notification ka ba empower ka ba aibor ya ki district session court jong ka sarkar ngim khang ni kata mo ngim don bori do ban khang ni kata ngim persya hiru ya kata kan notification andre ka bangi persya mangi kalong ba ka notification kam syai kadang ka jing tiang mata na kaliang kini ki kle nong san syaro ki su thu ya kata